Banyarwanda ibi byose mwari mubizi ko bihari? Ntibijya mbabwira ngo FLN irahari mukagira ngo ndababeshye, iyi se si imirwano yabaye? Nimwumve. Werurwe 2023 hagati y'ingabo za FLN n'ingabo z'u Rwanda RDF zikorera mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru. Amakuru aturukayo akaba avuga ko mu masaha yo kumanywa ahagana saa 5 zishyira saa 6 kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Werurwe 2023 mu murenge wa Nyabimata wo mu karere ka Nyaruguru, igisirikare cy'u Rwanda RDF Inkotanyi cyongeye guhura n'uruva gusenya nyuma y'igitero gikaze Inkotanyi zagabweho n'ingabo za FLN. Amakuru aturuka i Nyabimata aravuga ko muri iyi mirwano ingabo z'u Rwanda RDF yatakarije abasirikare 4 ndetse n'abandi benshi barakomereka. Byinshi kuri iyi mirwano rero ni inkuru ya Bwana Paul Rusesabagina na bagenzi be, nibyo tumaze kuganira mu kanya gashize ku murongo wa telefone na Bwana Kapiteni Rambo na Steven Tambura, akaba asanzwe ari umuvugizi wungirije mu ngabo za FLN, akaba amaze kuduhamiriza iby'iyi mirwano ndetse anatwemerera ko ari FLN. Bwana Kapiteni Tambura, mbanje kubasuhuza nanabaha ikaze kuri twaje intarumikwa za FLN. Mo Kapiteni Steven Tambura, hari amakuru avuga ko kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Werurwe 2023 habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za FLN n'igisirikare cy'u Rwanda gikorera mu karere ka Nyaruguru. None Bwana Steven Tambura, ndagira nkubaze, bimeze gute? Ayo makuru yaba ariyo? Yego murakoze. Icyo navuga kuri ayo makuru nuko ari impamo, nta makuru y'impamo. Nibyo ahagana mu masaha ya saa 5 zishyira saa 6 z'amanywa kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu 2023 FLN yari mu mirwano ikomeye cyane, aho yari ihanganye n'ingabo z'u Rwanda RDF Inkotanyi zikorera mu murenge wa Nyabimata wo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Aho rero FLN yagabye igitero gikomeye ku birindiro by'inkotanyi zibarizwa mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Nyabimata. Mu by'ukuri rero kuri FLN avuga ko ari igitero cyakozwe neza kandi birumvikana kuko cyateguwe mu gihe nyacyo, kandi nk'uko nkunze kubivuga tukaba tunashima Imana yongeye kutugaragariza ko iri mu ruhande rwacu. None Bwana Steven Tambura, iyo mirwano yabaye ryari? Yabereye he? Muri make watubwiye? Imirwano yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu 2023 yatangiye urebye mu masaha navuga ko yendaga kuba yo kumeza, mbese amwe mu kinyarwanda navuga ko umuntu aba yatangiye kuringanira n'ameza. Ibi ndabivuga ngendeye ku isaha imirwano yabereyeho, kuko nkeka ko abantu benshi nibwo baba batangiye gutekereza kujya ku meza, abandi bayariho bafata ifunguro, kuko imirwano yatangiye ku isaha ya saa 5 zuzuye neza ku manywa ihangu. Urumva ko aya ni amasaha yo gutangira kwegera ameza. Iyi ni imirwano mu by'ukuri yari ikaze uko umuntu we atatekerezaga cyangwa se atakekaga, kuko yumvikanyemo imbunda zikomeye n'amasasu menshi, ariko biranga bibi by'ubusa Inkotanyi amaguru ziyabangira ingata. Iyi mirwano yaje guhosha saa 6:43. Iyi mirwano ikaba yabereye ku birindiro bya RDF biherereye mu kagari ka Ruhinga ho mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo, hafi yaho bita kuri antene cyangwa nibi rero tuba tubabwira, nibi tuba tubabwira abanyarwandakazi, niba abo bantu bahari mu ntara y'Amajyepfo hafi yaho bita kuri antene cyangwa se ku munara w'itumanaho. Bwana Tambura, ko hari amakuru avuga ko iki gitero hari aho gihuriye n'ifungurwa rya Bwana Paul Rusesabagina na Majoro Sankara, byaba ari byo? Oya rwose ntaho bihuriye. Ibyo ni ibitekerezo by'abantu bari gushaka guhuza ibikorwa byombi, ndavuga iki gitero n'ifungurwa ry'abo bantu, ariko mu by'ukuri ntaho bihuriye. Ahubwo mu bitero byabanjirije ibi wenda niho navuga ko nk'uko FLN irwanira abarengana bose nabo barimo, ariko ubwo bafunguwe ntekereza ko mu barengana cyane ari abasigaye muri gereza bazira ubusa, bazira ibitekerezo byabo bya politiki. Nabo dushaka ko barekurwa, cyane ko harimo n'abandi ba FLN bashimutiwe mu bihugu duturanye, ndetse n'abandi banyarwanda b'ingeri nyinshi bagiye bashimuswe, tutibagiwe abashimuswe vuba ndetse
aha muri Rusizi niho natangaho urugero ahitwa mu Nkanka cyangwa se ku Nkanka, barimo umusaza w'imyaka 85 witwa Gaperu Faustin n'umufasha w'imyaka 79 witwa Mukandutiye n'umukobwa wabo witwa Charlotte, uyu nguyu akaba ari umukobwa wabo muto, ndetse n'umukazana wabo witwa Uwase Antoinette n'akana ahetse. Bari bavuye rero mu karere ka Nyanza bagiye kubasura. Abo rero bakaba barafashwe bagafungirwa ahantu hatazwi kuva ku itariki 19 Gashyantare 2023 bazira gusa ko Uwase ari umufasha wa Koloneli Benibe wo muri FRN, ndetse abandi bakaba ari ababyeyi be. None se hari umuntu ugomba kuzira icyaha cy'undi? None se abo basaza bo barazira iki? Ahubwo turakomeza kubatabariza mu miryango hirya no hino ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu nka Human Rights Watch na Amnesty International no mu yindi miryango tutarondoye, kugira ngo leta ya FPR igaragaze abo bantu niba hari icyo baregwa bashyikirizwe ubutabera. Kuko niba u Rwanda rutangiye kwikanga ko umusaza w'imyaka 85 ararutera, ntaho rwaba rusigaye usibye mu marembera, ntaho rwaba ruri rwose usibye mu marembera. Niba utangiye kwikanga umusaza w'imyaka 85 ko yagutera akakuvana ku butegetsi, uri mu marembera. Bwana Steven Tambura, uvuze ibyo utwibutsa ko mu minsi ishize umuntu yanditse ashaka General Jeva amubwira ko inkotanyi ziri gukubita agatoki ku kandi ngo aho barekuriye famiye ye mu kwezi kwa 12 ngo yahise yohereza abakomando ba FRN baramujya zidasobanukiwe. Ngo hari umumajoro w'inkotanyi wavuze ko ngo bamubonye bahita bamwica ngo kuko yabacitse, kandi bari bamubwiye ko ngo atagomba kurenga igihugu. None ayo makuru mwarayamenye? None se umugore wa General Jeva n'abana be ntibakiri mu maboko y'inkotanyi koko? Murakoze cyane. Icyambere no gushima Imana ishobora byose. Nkuko rero ubivuga koko nibyo twumvise ziri kubahiga hasi hejuru. Mu kwa 12 barabafunguye babategeka ko batazasohoka igihugu. Abakomando ba FRN rero bari bamaze iminsi bahiga aho bafungiye ngo barebe icyakorwa. Nubwo ingenza zari zimuriho cyane cyane bibaye byegereje mu minsi mikuru, inkotanyi ntizamenye ibyabaye, zasigaye zibwejagura gusa ngo zongeye kubashyikira ngo zabica se babatwaye iki? Abantu b'abasivili koko. Icyaha ni gatozi. Niba hari icyo bagiriza General Jeva nibamushake babonane, ntibamere nka wa mwana bakubita ahubwo akihutira kujya gukubita murumuna we ngo ababaza ababyeyi be bamukubise. Uko iyo operasiyo yagenze ni iy'Imana n'abakomando ba FRN. Wenda hari igihe tuzababwira uko byagenze, ariko kugeza kuri iyi saha bari ahantu hatekanye kandi bashima Imana ku byo yabakoreye. Murakoze. Ariko Bwana Tambura, hari amakuru avuga ko FRN yagabye iki gitero mu rwego rwo kugaragaza imbamutima zabo nyuma y'ifungurwa rya Majoro Sankara, by'umwihariko wari umuvugizi wanyu. Nibyo ndemeranya nawe kubavuga ko turi kugaragaza imbamutima zacu, by'umwihariko kuva Sankara yararekuwe birumvikana ntawabura kwishima, kuko ntawabura kwishima urebye umumaro n'ubutwari Sankara yagaragarije abanyarwanda. Muri FRN ni umuntu w'umugabo, naho ibyo yavuze ari mu maboko y'abicanyi ntawabimurenganyiriza, ariko yashyize ku karubanda ibinyoma bya FPR byo kwita abahutu bose abicanyi. Isi yose imenya ukuri. Ibyo rero ni ubutwari nk'ubwa Kizito Mihigo, ubwa Niyomugabo n'ubwa Kasiye nawe washimutiwe muri Mozambique na FPR inkotanyi. Gusa kuba yararekuwe na Paul Rusesabagina, nashima abantu bose babigizemo uruhare rwo kwamagana ishimutwa rikorwa na FPR inkotanyi, ndetse ngashima n'amahanga akomeje kotsa igitutu u Rwanda. Kuba rero irekurwa ryabo ryahuranye n'iyi operasiyo ntaho bihuriye, kuko bari barekuwe, ahubwo riri muri gahunda yacu isanzwe yo gukura FPR kwizima ngo ushyikirane n'abatavuga rumwe nayo bose, kandi ifungure n'izindi mfungwa za politike ifungiye akamama, ifungiye ubusa, ibaza ibitekerezo byabo bya politike. Barimo abanyamakuru, abanyepolitike ndetse n'abaturage bahohoterwa nk'uriya musaza tumaze kuvuga hejuru. Nkuko kandi nabivuze, ntitwabura kwishima ko inzirakarengane zifunguwe. Naho ibyo Kagame avuga ko atari igitutu cy'amahanga ni ibinyoma, ahubwo niyemere ko ibyo bitoroshye.
yavuze ngo yabafunguye kugira ngo akemure ibibazo byande nande byese n'abafunguwe cyangwa bye n'amahanga. Niba rero ari ibye n'amahanga, birumvikana ko ari igitutu cy'amahanga yere kwihagararaho imbere y'abanyarwanda. N'abakadafi bari abagabo, ariko igihe cyarageze bishakamo bwa bugabo barabubura. Nawe rero igihe cye kirageze, igihe cye cyaje. Ariko mo Kapiteni Tambura, niba atari ibanga, ni iyihe ntandaro yaba yateye muri make iyo mirwano? Nk'uko nkunze kubivuga rero nkanabisuramo buri gihe, nuko mu bisanzwe iyi ari gahunda twihaye muri FRN yo kugaba ibitero bikomeye kuri RDF nk'uko biri muri gahunda z'ibikorwa dusanzwe dukorera ku butaka bw'u Rwanda. Gusa icyo nabwira abantu nuko muri FRN itajya yicara ubusa idakora. Icyo abantu bagomba kukimenyera kikabajya mu mutwe. aho gada ntabwo bicara ubusa, bibajya mu mutwe isaha ku isaha, niko bimeze. Idakora, icyo abantu bagomba kukimenyera kikabajya mu mutwe. Ngarutse ku gitero cy'uyu munsi rero, n'ubundi byaturutse ku gitero FRN yagabye kuri imwe muri pozisiyo RDF ifite mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Nyabimata. Ikaba yakigabye saa 5 zuzuye z'amanywa. Imirwano iheraho kugeza ku isaha ya 6:43. Imirwano rero yaje guhagarara kuko icyo twashakaga twari tukigezeho, inkotanyi tuzihaye isomo. Gusa nyuma bashatse gukurikira, nabwo bagwa muri ambiscade ya FRN. Niho inkotanyi ebyiri zahise zihatakariza ubuzima zisubira inyuma, maze FRN irangije gukora akazi kayo yisubirira mu birindiro byayo biri muri Nyaruguru. Murakoze cyane bwana mo Kapiteni Tambura. Gusa ndagira ngo noneho uduhe ishusho nyayo y'umusaruro FRN yaba yavanye muri icyo gitero. Muri make abahaguye ku mpande zombi, cyane ko ngendeye ku makuru dufite ari kuvuga ko haba habaye gutakaza kwa RDF. Urebye uko imirwano yagenze, navuga ko yatugendekeye neza ku ruhande rwacu nka FRN, kuko nta muntu twahatakaje cyangwa ngo akomereke. Gusa ku ruhande rw'umwanzi birumvikana ari we RDF inkotanyi, nuko ubu tuvugana tumaze kumenya umubare w'abahaguye ku ruhande rwa RDF kugeza ubu ni 4. Aba nkubwiye ingabo za FRN zabiboneye n'amaso, harimo 2 twarasiye mu gico twabateze. Naho inkomere zo ni nyinshi, ntabwo twabashije kuzimenya umubare nyawo kugeza ubu. Niyo makuru dufite. Ubwo hagize igihinduka twabamenyesha nyuma, ariko kugeza ubu niyo makuru dufite. Bwana mo Kapiteni Tambura, turiho tugana ku musozo. Twagiraga ngo tugaruke ku ifunguro rya bwana Paul Rusesabagina n'uwahoze ari umuvugizi wanyu Major Callixte Sankara na bagenzi babo. Ugira icyo utubwira muri FRN mwabyakiriye mute? Urakoze kumbaza iki kibazo. Gusa birumvikana ko nta muntu n'umwe uvuga ko yanga akarengane utarishimye, kuko iyi ni inkuru yadushimishije cyane, by'umwihariko nk'aba FRN, kuko urebye bariya hafi ya bose ni abantu bacu duhujwe no kurwana uburenganzira bw'abanyarwanda no kubohoza igihugu cyacu. Uhereye kuri Paul Rusesabagina, ntawe utazi ko aharanira ko u Rwanda rwava mu icuraburindi rwashyizwemo na FPR, ugashyiraho Major Callixte Sankara wabaye umuvugizi wa FRN, noneho ukongeraho n'abandi benshi wumvise bavugwaga muri iriya dosiye. Abenshi muri bo ni ingabo za FRN zagiye zishimutirwa ahantu hatandukanye, zimwe zigurishijwe mu maboko y'umwanzi aho zabaga ziri mu kazi. Kuri twe rero ni ibyishimo gusa, kuko kuri twe kiriya navuga ko ari igitego cya mbere cy'umutwe CNRD FRN yatsinze Kagame n'agatsiko ke ayoboye. Kandi icya kabiri nuko ari inzirakarengane. Kurwana uburenganzira bwawe si icyaha na gato, kuko ikosa riba rifite ukubuza uburenganzira bwawe. None se imahanga ni iwacu, tugomba mbisubiremo, tugomba gutaha iwacu, yabyemera atabyemera, ku neza cyangwa ku nabi, kuko twese ntituzabigwari ngo tuyamanike nk'ababikora, akabakoresha kubabeshyera no kwica bene wabo. Ibyo ngibyo nibyo bintu abakoresha babeshyera ndetse banica bene wabo. Wese ko ntawamubujije gutaha iwabo,
icyo kibazo yagisubiza. Muri rusange rero twabyakiriye neza cyane, dushimira Imana ndetse tunashimira n'ababigizemo uruhare bose, kandi rega n'ibindi biracyaza. Mwe nimutagereze muraza kureba ibindi bitego nabyo biraza kwinjira. None bwana mo Kapiteni Tambura, ubundi mbere yuko bari abantu bose bafungurwa, iyi nkuru y'ifungurwa ryabo mwari muyiteze cyangwa byarabatunguye? Iyi nkuru ku ruhande rwacu yaradutunguye, ariko ku rundi ntiyadutungura. Kuri twe rero icyadutunguye ni ukumva Kagame n'agatsiko ke uhereye ku mvugo bari bafite mbere yitwa ntibishoboka, imvugo yitwa never, bemera bakava ku izima bakarekura abantu. Ubutabera bw'u Rwanda bwahamije icyaha cy'iterabwoba, kandi uzi ukuntu isi yose yahagurukiye kurwanya iterabwoba, nuko mu by'ukuri basanze ari tekinika, ari abere. Ikindi noneho wongereho amagambo abategetsi ba Kigali bavuze mu bitangazamakuru binyuranye, bikoma ibihugu by'ibihangange ngo sibyo bibategeka, ngo sibyo bibagenera uko babaho, nuko ubutabera bw'u Rwanda bugomba gukora. Yewe umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda wati u Rwanda ni igihugu cyigenga, n'uwaba arota ko azabyuka agasanga Paul Rusesabagina yarekuwe asubiza amerwe mu isaho ngo ntibishoboka. Kagame wati umuntu wahamijwe iterabwoba nta kindi agomba gukorerwa usibye kubiryozwa. Nyuma yo kumva ibi rero byavuzwe na Kigali, ntawakekaga ko Kagame yava ku izima akarekura abantu. Kuri FRN rero kimwe mu bitaradutunguye ni ifungurwa ryabo bose uko nabavuze haruguru, ariko noneho by'umwihariko Paul Rusesabagina, kuko twari tubyiteze kuva mbere hose ko azarekurwa. Uti gute rero? Mbere nigeze kuvuga ko Amerika ari cyo gihugu cya mbere ku isi cyahagurukiye kurwanya iterabwoba ku isi yose, ariko cyasanze iterabwoba kirwanya ritandukanye n'iryo u Rwanda rushinja abaharanira uburenganzira bwabo. Ahubwo basanga Kagame ari urikora ashimutira abatavuga rumwe nawe mu mahanga, kuko buriya hagati ye na Paul Rusesabagina umunyabyaha yaragaragaye imbere y'amahanga. Kandi ikindi, ntabwo bwana Paul Rusesabagina yari kuba ari umubirigi utuye ku butaka bwa Amerika ngo Amerika iyoberwe ko akora iterabwoba ariyo irirwanya cyane ku isi. Ibi rero byagaragazaga ko uko bizagera kose azarekurwa. Ntibyadutunguye habe na gato, kuko gushinja Rusesabagina iterabwoba ni ugushinja Amerika ko yari icumbikiye ikihebe, mu gihe Amerika imwemera nk'umuntu warokoye abantu muri jenoside yo mu Rwanda, akaba yarabiherewe igihembo n'abanyamerika nk'intwari. Ahubwo iyo rutarekura Rusesabagina nk'uko bwana Anthony Blinken, umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga, yari yabibabwiye, ishyano ryari kubagwira. Ababonye uko yakuwe kuri gereza ajyanwa muri ambasade ya Qatar bavuga ko yari afite cortege y'igihugu. Cyari ikimwaro gikomeye kuri FPR. Ntekereza n'ubu kandi ni ikimwaro, mu byongereho ko n'ubu ngubu ari ikimwaro gikomeye cyane. Ntekereza ko bikwiye kubaha isomo ry'ubuzima rikomeye ko ibihe bihinduka. Muri make Rusesabagina arekuwe n'igitutu cya Amerika n'andi mahanga ku Rwanda. Ndumva rero aricyo navuga. Kandi iyo utangiye gusuzugura abagushyize ku butegetsi ubusatira amarembera, harya ngo barigenga, nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi. Dutegereze iby'ejo hazaza. Murakoze. uwo rero yari umuvugizi wungirije w'ingabo za FRN Kapiteni Ramba na Steven Tambura. Twavuganaga nawe ku gitero FRN yagabye kuri wa kabiri tariki ya 28 Werurwe 2023 mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru intara y'Amajyepfo. Ndetse mwumvise n'ibyo FRN ivuga ku ifungurwa rya bwana Paul Rusesabagina na Majoro Sankara na bagenzi be baherutse kurekurwa na Kigali, ubu bakaba bamaze kugezwa imutobo. Usibye Paul Rusesabagina ugomba guhita asanga umuryango we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mo Kapiteni Tambura, ndabashimiye ku mwanya mwahaye twaje narumukwa za FRN mukatuganira. Murakoze, nanjye ndabashimiye ku bwitange bwanyu kandi mugira akazi keza. Naha rero dusoreje iki kiganiro nshuti bakunzi bacu. Gusa mbibutsa niba ushaka kumenya amakuru yose ya FRN n'urugamba ikomeje mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda, ndakurarikira gukomeza gukurikira amakuru n'ibiganiro tukugezaho hano kuri twaje narumukwa za FRN. Murakoze, mukomeze
Abanyarwanda rero ngibi nibyo twababwiraga, tukaba twakongeraho ko umuntu witwa Rusesabagina ubu we yamaze kugera mu rugo rwe muri Amerika. Icyo ni ikintu twagombye kubabwira. None ikibazwa ni iki? Ubu ikigezweho ni ukwibaza ngo ese koko ubu FPR iracyakangakanga ibeshya ngo igitutu cy'amahanga ntabwo aricyo cyatumye ivaho. Abanyarwanda namwe muracyabyemeza koko? Ubu rero bajya baca umugani ngo akabaye icwende nikoga, ariko noneho njye nkurikije ibyo numvise nibyo nababwiye, nti mwese mutere inkunga FRN, rwose muyitere inkunga nk'uko nagiye mbibabwira, muraba mwizigamiye. None si byose mwari muzi ko ku itariki 20 habaye intambara? Ibi byose rero barabibahisha, Nyagasana akamfasha nkabimenya. Iyo mbimenye rero nanjye ndi tayari wo kugira gute, wo kubibagezaho. Umusaza Rusesabagina rero aho ari atekereze ku Rwanda, atekereze utaho mbasize hehe, akora ibishoboka byose mu bubasha ahabwa n'umwuka w'Imana, akora ibishoboka byose amenye ngo asize Abanyarwanda mu mazi abira. Hari abo bafunguwe, hari abamaze kwicwa, hari abo namaze kumenya ko bamaze kwicwa. Umunsi afungurwa hari abishwe bapakiwe bakagenda babata mu mihanda bagongwa n'izindi modokari. Ibyo nabyo twamaze kubimenya. Gusa biraba ibyuya Sankara ntabarimo, kuko kugeza iyi saha ingiye urubanza rwabaye, za YouTube ziri kugaragara, ariko birababaje kumva abantu bafungurwa YouTube ntigaragaze neza abantu bari bafunze. Ubu kugeza iyi saha ingiye ntawe uzi niba Sankara ari muri abo bantu bari mutobo. Ibi byose rero turabivuga kuko tutigeze tubabona, tujye duhamya ibyo twagize gute twabonye. Mu gihe tutabibonye rero ibinyoma byo FPR ikomeje gushyira mu Banyarwanda, babwire ngo umusaza Rusesabagina araho kandi arakomeye. Imana y'amahoro imuhe gutuza n'umuryango we rwose. Abo muri FRN rero namwe mukomere cyane, Imana ibafashe kandi bageze ku byo mwifuza. Nzi neza ko muzatsinda. Bayi murakoze.